Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadian baki sautuli kisang balang ki bala, lej ban penpau ya kejing persya hau menteri sorkar, halor kejing aikar dan SC katnat agriculture jong ke sorkar jela Meghalaya, ya ki samla pulia Muslim, hakalai puai trek matau nailar arajar arpo, sa keseng Nyautrep Youth Council seng kemi kalalej ban panjing pencai, na ke director jong katnat agriculture, kekong El Kharkrang halor kini. Ya kani ka kanhon jong ka HYC hakani ka sngi lalam khamat, da u secretary ka education cell uba en lang sawian, bat hakani ka jingi kendo, na kalyang jong ka director kala pencai, ba kani ka day tang ka jing baklason, ambala aikar dan SC yakini ki samla Muslim. Kuah itu cusai kami day bat jingmi kerteng jong kitu ki armut ki barjala bat iwei ibede naka uti armut ki day naka shadikas bat kunjuru halor ka allotment of seat yang ki kena kasih nama ba kum kalis ka bang I ka bala sakreng limba ki social media ki i ba ki tentang sawut ki kasih hidumut ki garo armut ki naka shadikas bat iwei naka uti Andre agajang kedua mutasi bat I director coba agriculture research and training technology beliau kejing syai ke batikna akaban kalian kejong I ilaong ba kaladan ka jing bakla nomor ba ketika forces ke ba kalian department kala pelat akatusi kadai nomor ba kaladan kapor ke ba kerki nomor ba nakalian kibor punya coba ke college of agriculture Manipur kila patha ya ka ya ka tanat coba agriculture bar ki de phamarmano ya ki les jong ki khna nakamta melek kuliah akanika BSc agriculture kablang sosnam lingba pasti kota pihak college of agriculture Manipur nila yoru ka jingsai ka ba khambanya ni akabai leithu de batai ini sengi ke chuisi bai long ba kadai hitang ka jing bakla namar ba ke department hak tu kursi kadang permit ke forces rai kamsim ladan kanu ka jing ya silang namar ba nakalen ke department ro leithu ini ba kila follow kat ke reservation polisi jong ka sokar jela akaba kasit akabala olat hakanika kos belek hakte po College of Agriculture Manipur kalong adu sakwar sit but ni nakni ki sakwar sit leithu ini ba kanyu sit kalale si kasi kanyu sit shiki garo abat kapatam shiki wepat ki wepat jet ndio ki bomre na kashidu track la yo shu ka jing shai ba mentan nomor ba kitu ki armut ki bami kitu ki par muslim di kena badai nang jabri par muslim ka jingmi ka jungki haka shadukas kategori ka datang ka jingbakla ban print re kamdai ka ek nomor ba na kalian ka office kala follow kat kumki kendon kala bodok sukar yang ba ka datang ka jingbakla ka bidai bat ka tuka jingprenau ya ka tuka shadukas re nomor ba kumbangitep ba ka kat kum ka reservation policy so proportion ka de you kasih jaga 4% yaki garo 5% yaki wei pat kijak gede bat kapotam gede yaki open kategori dan kalian kejungi layo ban pensai kampanya yangi bat ngine kalian seng di smokeman sibon luar kani kejing sai ke bang layo nak kani ke department bat ila bat ni smokeman ro ba kat kum kejing chu jungi director jong ka agriculture research and training itu ro ba kat kum reservation policy gede tang kanyu si rementa ki hasil jungi nakani ka sopar si ki apa hadu arpo si ka bamut ba ki kena kasih jungi ke liya tam hakasi na tabli pule kani ka BSc agriculture ko agriculture college of Manipur di ko break pang rumah di director ibala pensai khamja ini